mama yigisha barumuna banje n'ubu bubatse ingo zabo kandi abigisha kubana n'abagabo babo neza n'abana babo neza. Imana ishimwe. Mama yangire neza kandi ishimiye bamuyomba n'ukuri babyaye mama tako batagize babyaye umuntu mwiza. Mama ni umunyabwenge, yari umunyabwenge buhanitse no mu magambo yiwe. Yavugaga yabanje gutekereza, akabanza agatekereza. Mama niko yarateye. Mama yari umunyabwenge buhanitse kandi yagiraga neza. Inza nibuka rimwe mu Gifuni jewe twabanye na mama. Mu Gifuni twabanye na mama cyane nkiri umugore, ndi umugore tubana na mama, turabana neza. Mama ngo amare mureke guseka mvuge mama kandi hano umuntu azateshaguzwa. Mama tubana na mama mu Gifuni. Tumaze kubana na mama byarantangaje, yari umuturika ariko mbarahira imbere y'Imana ntiyarasa n'umuturika. Yazaga akorera nyari sepake, agakorera abakirisitu ba sepake, akaraza abashitsi ukaruka avuga ngo ese uyu mubyeyi kandi ari umuturika. Mama arabikora, yakundaga abashitsi mu nzu mwacu, habaga abashitsi barenze. Mama yakundaga abantu, yagiriye abantu bose neza ntako atagize. Umuntu yavuga mama yandereye abana, hari abana babiri, umwe ni umusore araha yaramureze, hari umukobwa umwe wabanye nawe aramurera araruha neza, yavuye mwa mama ari umugore agiye gushaka. Kandi nababwiye ngo mama kubera yuko ari mwiza simvuga n'ukuri azi nimba ari abana biwe bubatse ingo babanye n'umuryango wabo neza. Nta muntu wese w'umukobwa mama yarese wiwe watandukanye n'umugabo we cyangwa ngo atandukane n'umuryango wiwe. Imana ishimwe. Mama yari umunyabwenge kandi cyane yagiraga ibyishimo byinshi kandi byantangaje. Abaturage biwe bari hano jewe nyaje kumureba nyamaze ukwezi gutya mama turi kumwe tukiriranwa na mama. Icyantangaje umuntu mwiza, abaturanyi biwe bose ntawamuvuze nabi haba n'umwe. Abakozi biwe yari afite ntawamuvuze nabi haba n'umwe. Hari umwana yareze utari ufite ahaba aramuzana icyo ngicyo kandi ari hano. Uwo mwana baragenda barabana, amubera nyina, aramutunga araruha ndetse aravuga ngo azoja kumwereka umwana kandi atari n'ubwoko bwabo, ndetse kubera umutima mwiza Imana yahaye mama. N'ubu ari hano aho mama. Hari umubyeyi umwe nguri uriya mubyeyi arahaje, n'ukuri twabanye nawe uriya mubyeyi ubwo nyari ndi hano. Mama yafashije mama aramukorera, ndavuga ngo uyu mukobwa Imana izamuheza umugisha. Abana na mama neza, aramukorera neza ntako atagize. Uriya mukesha ngo uri hariya, uwo mugore yagize neza. Imana izaguheza umugisha kandi uzabihemberwa. Hari umwana wa musaza wanje yakoze neza kandi yakoze inshingano yiwe. Imana izaguhemba papa, ibyo wakoze byose Imana izaguhemba kandi izaguhembera hano ku isi. Ntabwo Imana izahembera umuntu mu ijuru, imirimo y'umuntu naha ku isi naha niho tuzahemberwa. Uwo musengeneza wanje arera papa, aragenda aramuhamba aramushingura, aragenda arera mama, ubu nyine yamushinguye. Imana ishimwe. Imana impera murumuna wanje tako itagize nguyu Nyamasoso, aramurera byaranshimishije. Aramurera nk'umubyeyi, amugirira neza, aramutunganyiriza neza. Mama ntiyiganyiye, mama ntako Imana itamugiriye. Imana ishimwe. Ngo Imana iduheza abakwe beza kandi byaranshimishije, n'ukuri byaranshimishije. Iduheza abakwe beza abagabo bacu kandi byantangaje nuko bamaze bakaza bagenda basubira iyo bose ni umuryango umwe uko. Suko mama yatureze neza, baragenda ngo bamare aba bana biwe ntako batamugiriye. Mama ntiyapfuye nabi, baramurwaza mama batanga ibyabo byose, baragerageza ntako batagize.
bamukorera neza. Mama bamugire neza, mama araruhutse, mama Imana imuheze umugisha, kandi takwitamugiriye. Nukuri turamuherekeje neza, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ivugirizwe impundu ku mirimo mama yadukoreye. Mama yankoreye neza, njewe navuye muri Bzura navuze ngo nahera mama mu gitondo kandi ganije mukurure mureke mvuge. Navuye muri Bzura ngo shike Ibuvira mama yamatwara abana banje bose, arabatwara arabarenza ruguru. Mama aragorwa hejuru y'abana banje. Imana imuheze umugisha, imuheze n'uburuhukiro bwiza. Amen. Arakoze, reka dusabe mukazana we n'abatambuke. Murabona ko kamera iri hari, uzajya uvuga azareba muri kamera. Twagira ngo tubaheze itangazo, turashaka guhindura ririya tara. Noneho kugira ntawe utuvuga yerekeje abantu umugongo. Noneho hagarare hano itara baritunge hariya kugira ngo barebemo neza. Amen. Mbere zose tutagira icyo tuvuga, tubanye gushimira Imana. Abana bari akambwira uzubandikira bari mu kazi wawe, ntabwo ngajenye wabandikira. Kamwe tuzambandikira. Mukecuru ku minsi mikuru yose, mukecuru yazaga akayisangira n'abana. Iri iwacu. Uyu mwaka wonyine turangije niwo mukecuru yicaye ahangaha ari umunsi mikuru ahangaha, nuko nyine naho n'umubiri wari wanze nyine yari yarwaye. Nukuri mukecuru ntiyagire n'ikintu na kimwe shinja kuri mukecuru. Mukecuru ari umuntu mwiza. Mukecuru ari umuntu mwiza, nta kibazo na kimwe. Mukecuru Mana yaje nzizi, tako twabona twovuga ni mugari, titwabona ukuntu tuvuga. Mukecuru ni umuntu munini. Mukecuru ukuntu yareshaga inani uburebure bwiwe yari muremure, ariko ndabona amagambo yiwe yaramusumba. Amagambo yaramusumba kuri yaresha. Mukecuru sitwamenye ukuntu tuvuga. None nshimiye Imana, nabona mukazi wanje avuye Uganda, ko Imana yamuciriye inzira akaza. Yaramurwajije ukwezi nyine niko yabivuze, nyine niko kukwezi kwararangiye. Ariko nshimiye Imana ko Imana yabaje kumucira n'inzira, akabaje kandi guherekeza mukecuru. Nshimiye n'Imana na muramu wacu ko Imana yamuciriye inzira. Hanze ni kure kugira ngo gushaka ibyangombwa akabibona ntabwo biba byoroshe. Nubwo abandi bataje ariko ntaco nyine niko byabonetse. Twongeye nshimiye muramukazi wanje waje nyine kumurwaza. Nokuri yakoze inshingano ziwe, nuko nyine umunsi ga wari uyu nguyu, ntabwo umuntu azagarura umunsi. Yaramuvujije, agerageza uburyo bwose bushoboka, aravuza ariko nigitanga tuvuga ngo umuntu yishwe n'imvune. Imvune ngo yishe umuntu, baramubaze mu kuguru, kwa kuguru babaze ngo byimukira mu kundi kuguru. Ari gushima Imana muri uyu mugoroba. Shimye Imana kuko tutazadeha izina rya Marisiyana. Marisiyana arasinziriye, ariko ba Marisiyana basigaye ni benshi. Ibyo tubishimiye Imana. Hano mu bazigaba dushimye Imana kuko tutazadeha izina rya Marisiyana. Dushimiye Imana kuko Marisiyana asize ba Marisiyana benshi. Ibyo tubishimiye Imana. Uyu munsi nshimye abantu bose baje kudufata mu mugongo. Nshimiye abaturage b'uyu muhana, Imana izabaho umugisha. Ndashimye iyo umuntu afashe ikivi, iyo ashushije azataha umugoroba, iyo ugeze azataha akaja kuruhuka. Marisiyana arangije ikivi agiye kuruhuka. Marisiyana arangije ikivi agiye kugororerwa.
ibyo tubishimiye Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Umuntu wese wagize icyo akora kugira ngo Marisiyani avurwe ariko ntibavuraga umunsi, abo turabibashimiye. Imana izaba impera umugisha. Abarwajije Marisiyana, abagize icyo bakora n'abahaye bakora uyu munsi, abaraha n'abo tutari kumwe, Imana yo mu ijuru izabagororera. Igisigaye tumwihufurije iruhuko ridashira. Amen. arakoze. Reka dusabe Manyana ye atambuke, mubyeyi Yana ahari nawe natambuke atugezeho ubuhamya. twese ni ugushima. Ni ugushimira Imana nk'uko abambere babivuze. Ibintu biza bishaka kuba byiza abantu bahagararanye. Hariho umuryango wanje, hariho abana banje, ariko sinzi ukuntu ibintu bimeze. Nimba nkomeza njenyine sinzi. Nibaza abana banje baraha, guhera no kuri uyu uvuye kuvuga, bose abana banje nibaza. Kanatwe tuvuge bukeya ntabwo tubarambira kubera amasaha nyine ni habaye n'imbeho. Rero turashimira Imana kuba tugeze kuri uyu munsi mukuru w'amanyana yacu. Imana yari izi ko iki gihe ari cyo gihe ciwe azaba arangije imirimo ya hano ku isi. Rero kuba Imana yaramucuye, Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ikindi ndashimira aba bantu duhagararanye hano, abana banje bari hano. Hano hariho abahungu banje, hariho abakazana banje. Rero ndabashimira kuba namwe muje tukabasha guhagararana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubundi ndashimira Imana yarongoye uyu musore ubwo yavaga iriya, niho yarakiva hano. Ariko umuteguro w'Imana ni igitangaza. Imana yaduhisha ibanga rikomeye. Imana ishimwe. Niho yarakiva hano. Ariko rero turashima Imana ko yasuye kukubonera umwanya n'uburyo ukagaruka ukabuje guherekeza mukecuru. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Kindi ndashimira Imana ku mirimo abana bakoze. Abana bakoze imirimo ikomeye guhera kuri uyu uraha na mugenzi we udahari n'abadamu babo baririya. Ni ukuvuga ngo bakoze ibishoboka byose byo kuvuza mukecuru, ariko ntibizakunda kuko umunsi ari uw'Imana n'igihe ari icy'Imana. Imana ikora ibyayo. Rero ndabashimiye kubyo mwakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ukuri mwakoze ibintu bikomeye. Jewe Manyana yanje nageze hano ingenzi nyinshi. N'umunsi bamubaga hariya Kibagabaga twari kumwe nawe. Ndongera kandi ngera hano ndamusura. Rero twarasezeranye, twaraganiriye, arambwira ati nta bundi tuzosa kubonana. Rero ndashimira Imana ko yari umukiranutsi w'Imana kandi yarabizi.
twari tumaranye nawe imyaka itari myinshi cyane, ariko namubonyemo urukundo rwinshi, mubonamo ubwenge bwinshi. Yari umuntu witonze, akavuga ijambo yabanje gutekereza. Namubonyemo urukundo rukomeye. Rero ndashimira Imana yamucuye ikamujana. Imana yamwijuru hagwa icubahiro. Dushimira abantu bose batabaye baje aha. Imana yamwijuru baho umugisha. Amena. murakoze cyane. Ndabona bari kuvuga neza barasa ku ntego. Reka dusaba abishwa be nabo batambuke baduhe Yesu nashimwe. Iyi mugoroba ubaye abantu batangiye gutaha zasa n'abadaha bategera neza, ariko dushimiye Imana kuba twageze ku munsi mukuru wa mukecuru. Igihe umusaza arangije kandi twari turi hano, twagize amahirwe menshi yo kumagwerekeza ababyeyi. Imana ishimwe cyane. Muzehe yarangirije hano, turi hano kandi tuba ku munsi mukuru wiwe kuko uyu munsi kandi bimeze. Kuba Imana ihaye tugirira umwanya mwiza tugaherekeza ababyeyi, tubishimiye Imana. Ubundi no kwihanganisha abantu. Twababaye twese. Twababaye kubura ba mukecuru. Twazaga mugo tugasanga mukecuru arurimo, akatwakira neza, akatuganiriza neza, ariko uyu munsi wa none ko turumva dufite akantu ku mutima. Kuba uzatuza ngaha tugasanga abasaza bacu n'ababyeyi bararangije, urumva ni ibindi. Ariko kuri ubwo no kwihangana twese dukomere. Twihanganishije umuryango gwera kuri Fideli. Fideli ukomere, wihangane. Je ndacafite mama. Ndamufite kabisa, ari hano aragiye, ariko nawe arasa n'uri mu nzira. Ubu ngubu buri munsi ni ukurwara, ariko ndacamufite. Ariko Fideli wihangane, ukomere, kandi ni amahirwe. Ntabwo atari amahirwe kurwaza umusaza akarangiza ugasura ugaherekeza umubyeyi wawe. Ni ukuri ni amahirwe. Twese tugize amahirwe dukiza ababyeyi bacu, ni ibintu byiza cyane. Ubundi nk'amasoso ihangane. Umaze iminsi wari ufite mukecuru hano, ariko Imana yakunze kuko agenda mugambi bwo mu ijuru. Ahasigaye twese twihangane, twese iwacu ni mu ijuru. Kandi umukiranutsi ntazapfa, azaruhuka agasinzira gusa. Hapfa umupagani. Mukecuru wacu yasinziriye kandi yasize umuryango, yaratubyaye. Yesu nashimwe. Kuri ubwo nimukomere, mwihangane, aheza ni mu ijuru kuruta ku isi. Natwe kuduheza umwanya ngo tuvuge. Mbere na mbere turashima Imana kuba twebwe tugihumeka. Si uko ari twebwe, ahubwo ni Imana yaturinze tugashitse amagingo. Nubwo twese twahuriye aha ngaha, twabyita nk'akababaro, ariko nyine tuje guherekeza mukecuru mu mahoro. Turamushimira cyane. Ava muri Kongo yaje ahikira aha ngaha, abana natwe, ararwara twamuvuza, agumana natwe kugeza kuri 23 ubwo yitabye Imana. Ariko ikintu umushimira, agira urukundo rutagira abandi bantu. Nukuri yagiraga urukundo ntigeze mbona ahandi hantu nyine ku muvyeyi undi ari wese. Hari ukuntu nabaga ndi nko ku ishuri, nkahamagara mama ngo nameze nka 2, kaka haye yumva, mama yanyima nkamamamagara kaka. Hako kaka namara kumubwira si 2 gusa yoherezaga, ahubwo yoherezaga nka 5. Niyo yarwaraga akaja kwa muganga ndi ku ishuri, naridwazaga nkasaba prefuru hushya mpaka ngiye kumureba yari ari kwa muganga. Urumva ko twari tubanye neza cyane. Turashima Imana ko
ijya kumujyana itamujyanye ari mu bitaro ngo atere amaguru ngo asare nk'aba bandi. Turashima Imana ko yasinziriye, yari aryamye bijya gucya basanga yagiye adashajije amaguru nk'aba bandi nyine bandi, cyangwa ngo yambuke umande imodoka imugonge. Turashima Imana ko imutwaye mu mahoro, nta gikuba gicitse kindi gituma bitera ikibazo umuryango wose, akaba agiye neza mu mahoro. Nuko novuga ahandi ni ukuri ari igihe umuryango twese tuza twishoboza ibintu byose abantu babikore nk'uko bikwiye, ariko kaka ntiyabaga afite ifaranga ngo nkinere minerivare ayaye yahitaga agira gutya. Niyo yabaga agiye guhaha, akeneye guhaha nyine mu nzu ngo yuzuzemo, ntiyahagaze ko tugiye kujya ku ishuri, yabanzaga akareka tugashika ku ishuri twese nta kibazo k'ifaranga gisigaye akabona guhaha. Ni ukuri turashima Imana yaduhaye umubyeyi mwiza, yavuye muri Kongo tumukeneye, nubwo agiye tukimukeneye, ariko turashima Imana. Ni ibyo ngibyo twamushimiraga tuvuze bwakwira bugacya, ariko reka turekere aho ngaho. Murakoze. barakoze cyane. Murabona ko ari abantu bahagaze neza bari smart, turabashimira cyane. Reka dusabe abaturanyi be, reka dusabe Patrick atambuke atugezeho ubuhamya. Murakoze cyane, ese ashimwe cyane. Rero mbere yuko tuvuga ubuhamya bwa mukecuru, reka nje mbanze nshime Imana gatoya, ubundi tunaheza Paul cyangwa se Paul umuryango wose w'abana bakomoka muri kigirwa mukecuru. Rero turabihanganishe mukomere cyane, kuko ibi ni bibaho mu buzima bwo muri iyi si, ariko igikuruta byose ni uguhumurika kandi mugakomera, kuko minsi nibwo buzima bwawe. Rero ndabanje nshima Imana ku bwa mukecuru, mpagaze hano kumuvuga nk'umuturanyi, kandi njewe ni mukaka. Ikigira kabiri, ndi mutoya kuvuga mukecuru namenye ubwenge nsanga ni umukecuru, ariko kandi mfite ubuhamya namuvugaho cyane kuko twabanye. Burya abana nibo bantu ba mbere bazabitegereza, kandi icyo umuntu yabonye akiri umwana ntashobora kucibagirwa. Rero mukecuru twabanye ahantu habiri, aho bita mu Gifuni. Abahazi bavuye muri Byura badusanze mu Gifuni, turabana, njyewe yari mukaka. Ariko mu by'ukuri mukecuru yari umuntu w'umunyabwenge bwinshi cyane kandi atuje. Ikindi cyamurangaga, mukecuru yagiraga ikintu cyitwa urukundo. Njyewe yari inshuti yanjye cyane, nakazangera mu nzu akambwira ngo dore uko kiriko kireba, kubera ni umuntu wagiraga urugwiro kandi atuje. Mu by'ukuri utamuzi wenda akagira ngo mukecuru ntaza avuga, ariko mukaka iwe mwabaga mwicaranye ari umuntu wagiraga amagambo meza kandi agatebya agasetsa cyane. Iminsi twabanye mu Gifuni kugeza badusize mu Gifuni bakimukira aho bita ku Ndondo z'Ibuvira. Iminsi twabanye mu Gifuni nta jambo na rimwe mu by'ukuri nigeze kumvaho bavugaho ritari ryiza kuri mukaka. Bukeye tuza kwimuka tubasanga, kandi iyo bari barimukiye turabana. Twakundaga guhura kenshi, duhurira mu masoko, twahura ngasanga ni wa wundi ibyishimo yagiraga. Nononje no kuba twarabuzukuru tugasabana cyane. Mu by'ukuri mubonamo ikintu cy'urukundo, kandi ntigeze ubona koko ari ikintu byenda gishobora kumuhindura. Turabana kugeza nje mbasize muri Kongo ndaza. Icyo nshimaho Imana cyane uyu munsi, amaze kurwara, ubwo yararwariye hariya Kibagabaga twagiye kumusura, ngo mare kuhashika sanga mu by'ukuri arababaye, ababajwe n'umubiri. Gerageza kumutera urwenya, ariko nkareba nkabona arababaye, ariko areguka aho yari aryamye. Ninjiye
turaganira. Rero ndashima Imana kuko mu by'ukuri uyu munsi mukecuru kuba abashije kurangiza imyaka 15 yarishize tutabonana, ariko nkaba narabonye umwanya wo kumusura tukaganira, kandi mu by'ukuri yarababaye cyane, ariko ndashima Imana kuko uyu munsi mukecuru yasinziriye. Rero tukaba tumwifurije umuzuko w'abera. Imana ibahe umugisha.